Kam kita persya ini Kishim kamu ban om bakadon katakan jika pat ke jika pra apa ke voice of the people party. Kam judon kamu kum kata orang epi katakan jika pat ke jika pra apa ke party. Kalau benar ke jing bamhun nak hot lagalong iki circle lagalong haki district lani haka sengi borokoi nawan nitip bagata kadai bandon lagalong ke snong kata lagalong ke yengesem lagalong iki komiti balang lagalong iki komiti snong kam judan manong bagandon ke jimhut lang paro sispa naga sispa kila bandon ki cap bagami ke jimbamhun reka kabagi ni don batong kolong hapreng ke jimbamhun rei burong bagi namar burong ke rai ke jingi babun pang ketagari ke jinga linti jong voice of the people party banle jamai yeke bat hakani ke jinga kren ke jinga tai ke jingi om shimale ta state election committee ke state election committee on the pendat yaka kamram ka pha iki keteng shaka state executive committee Paro mangingi don haka state executive committee. Oh teng don di hiyo ini si abagi phone be jana. Balai kunta balai barden bile kunta. Oh don bila bagi kijing kenok mo barden ule marwe. Ngong ka PPP kamdei ka seng marwe barden kadon ka executive committee, kadon ka state executive committee, kadon ka state election committee, kadon vice president, kadon general secretary, kadon joint secretary, idon ka committee namla manrai marwe kadai ka rai juga committee. Tenrei jak bagade president napkin di ka pop baro kijing kempo baro haladi kamle tabakam don kum kata banong ka jine marwe. Lada kadai bagadon ngatai uta ujian sekretari bolong MP uju snap ngatai kini kiberi kinong kikam kini romba kini ki profesor kinoi gai college kinoi gai nihu kibawan berpinaso apakah voice of the people party tim don kambai bang naga party VPP ngarang MP kiwan bang ai ke jing syakri lima ke jing staff ke jongki ke jing syampang bano yung sinyang benai klaim community banyo anong AAWM kini romba kibakum kini kinema laringi baklah ke jing linti ke jing Dr. Karasyan ila ipo yang ada di Islam praf pembai Henopi na do praf pembai po mentakan Islam impak not bangong malah tiplot yo ba arden ngange wala nakatas nan kalaya ndai dampak hagini gisi kibarung sipisnang gitaw hadi embigila snoto nama tumbang ongipi ka parti kadale abia habak parti kala klaim kala yobo don shibun kiriu ba kiriu patma kibuan bani gendo ini bagi kualan pinaso maka voice of the people party habang ini itu begini kiriu patma habang ini syangkma begini kiriu kibadan ke jingmu bani ni syangkma ni keren syai lalu kasi ke bani kong yang pek lalu pimut ban pinaso maka voice of the people party tang bani tiket mantang election naiwan pinaso bani katakan ini bani keren syai ni keren ri ino hendrai na dipiwan ban pinyaso ban pengklaim ya ka party namar ka nongrim ka jongka namar ka thong ka jongka ni pnyang sopa ipi dan di bakum kita dan di bantre ban pinyaso namar ka sutu bakam don ka garanti lani kam don kata ka jing snow scam bakan yo tiket lagalong namta ka MP lagalong namta ka MDC dan pat hanin kartu kani kyongen ngila rai bha o ngila prakhat bha ngin pinyaso bet nawar kani nongrim ka pakka pa deistang kani linti ka balaban pelaj ya ka jat mriu deistang kani linti ka balaban kun persya ya ka bangsa ka balaban rat ya ka jinduk o ngila rai ban pinyaso tingi kum kinong ngila ngipyang apa pinarai ban pinyaso nawar ka nongrim bakathong juga party But only the pinyaso ki ni yo I kita election ham ki don hasenda jogi kinongalam kat shablet kat hon kipriu ki bapek kile ini hamana ki rensan bat kita ki bayar bot hasenda jogi don ki bapek semua ini ki ai de pet hamo o pet ai tiket kumarte pinapan siang kalalong hadu kata kapur kalalong bangin hap ban keren patba kum kinongalam ban pinsyai patba kenapa upaya unum ardatin habu yi di bakum kita gibriu bangin hapanong to pai babi kamut kitu kepada nasenda jauh arden habu ngelek kelek bakinyo tiket back namtaka MDC lani namtaka nunggu election ngilak ni hapan keren nama kelas tang don ke jing sutu jing ardatin
Aga jimut diperkat bagi tei kelalik buat asendak nang banyak tiket. Oh uta usamla ubrarung beralek asendak bani keleng kei kebaca habala sutu bandala banyak tiket ulami no banan ulami ulek pat syaki pat syaki tak konstituensi bani tu ini pat tak no ngala dan asendak bau baarden mentah nyu benai ngala ilut yo baarden umlong ubriu pamlong nyaw panay ki wahnya liti bangi ham kilet semran sigi jilang kilet nata ubriu pamlong apos nam tam kini giramba kilet semran yanga hagi jiang liti kimpa not nang bagila teblut yo barden lesi nei kita nyaw pra kilet kiong kuno barden ngalalet udei baka VPP kumbagalong kamsha banle isnei bedok na kwa banyak iki bedok barden ukang aku akan percaya kini tak sabar lagi. Kenapa kita tak dibentukin semua? Kinum syailan bagla. The voice of the people party kang bakam donnya kita jingtu bandu merah bagi bentuk. Ni kuala ban ni mi kuniru balai ban rat ni jingtu. Ni kuala bagi pada kin kalam nongkrong. Ni kuala bagi pada kin yang lagi kedan cui kedan. Balong riu dong ban haban di krong. Menipan by doi, menipan by god, menipan jirat ban kawai hi ngasem lem ni kuala pakan buta. Ni kuala ban rat ni lagi jingtu nawar bangidan. Yang jing sopia ke shisha. Iki pada bentuk. Nayong kumno lebih kuala banle isne ke bentuk lani ban yarap ke bentuk. Parti kam syak bapun ai kok kubor. Yang bekum kita gijine. Kapati kakang bapun ai kok kubor. Kapati kam kuala bapun ai stilat patai kubor bapun yarap ke bentuk. Kadai bantut tang bapun nongai. Bagi bagi bapun yang gijine yarap ke jengpi. Marta ko kipat bak kadon ke jiper aga jiat linti nang ta susu kinut ruat ban tak sedakui kalian badolo pinyat badu pinlai tu barden ti ni kita katolik dan nyemdan caka aga voice of the people party ndai kanut ki katolik candidate di baga party kala say aga ni MDC election kata kala yang saki bagum ke party nyemdan ke jiperhat nyemdai kita berbuat niam dan kita berbuat kita pakai jiso ni wandra ega jadru ada voice of the people party kidon kibadan ki balang ki pen kidon kiban talong krustan do ki punya tiket noni pek ega nomrim padi ki thang badan man shagri ega jadru ka jide ke jibo play dalam shimat ko ki patbabi lada BJP ke penendam dengan RSS lada BJP ke kuat pelong yang dari India dari Hindu barang yang balai kiwan rakyat kan diam agak sinsar ke kadar balai ini percaya ke BJP nama berkata ke cintu ban perkela yang dari India dari Hindu kak paham ni pat iko abang mara itu komperkat kiban berpat pempra yang kejat meriu ko kipat babi teh nama kata kadau iko bapi kudung saya lampaklah ketika kamram ke jipan yang perkemau ini kipat ba naga por syaka plot ling bagi jilang hidup baku begini Habashai, Banilong, Bapute, Ban Shai Lampaka, Naga Linti, Bapitriji, Ban Hagajin Bisham, Ban Persian, Yaga voice of the people party. Niso Tanak Kat Shabanganet, Niso Toki Pata, Kiskem, Ban Hagajin Bisham, Yaga voice of the people party. Hoi, Swag MP, Kiong Duno, Natrai Players Snow, Kumnule Kren, Yaga voice of the people party. Shadow Pihikan, Job, the voice of the people party. Tang Sawut ki MA, UMDC Kimdon, Kinong Train Kimdon, Kamtam Shechak Del Say, O Kilap Mi, Hakilat Pakai Kumor, Panong Bangin Mlakan Poi Shino, Rain Yela Chop, Hado Life for Artillery constituency, like a life for Artillery constituency, can you get a ball with your papa, can you get a start with your papa, but the Taga Mi, like a Jintoisham, Jungin Nolam to the voice of the people party, but been shy, but been Soto Igi, Nagapor, Shagapor, Yaga Kamram Kajuki. Kung kipata, kaya ika benta ka jang kipata, manonrak ika jingla, kung no kipata, kita ni kata bor, lingba ka buat ka jang ki, manonrak ika jingla, but shisha patba, ura start ura pini, ya kata, hangan ika MP election, ngirayo adu santo santam na ka shispa, kinong kersyan, hangan ika si jantya, hangan ika MP election.